intsinzi yabo ibari mu biganza kandi rwose baragera amajanja icyifuzo cyabo cya burundu cyo kugera ku byo bifuje. Niyo mpamvu radio yawe wayeguye, mudasobwa na telefone byawe ukabihozaho ijisho ureba buri ntambwe bateye na buri gace bafashe. Umutwe w'inyeshyamba wa M23 wakomotse he? Kubera iki witiriwe iri zina? Ni bande bagize uruhare rukomeye mwiremwa ryawo? Urugendo rutoroshye banyuzemo? Byose turabirebera hamwe muri iki kiganiro. Naho ngiye muteze amatwi, ndi Benita Giraneza Uwera, muhawe ikaze kuri BGO Space. Kwa 23 Werurwe mu 2009 hari amasezerano yabaye hagati y'abarwanyi ba CNDP na leta ya Kongo nyuma y'ifatwa rya Laurent Nkunda wari uyoboye umutwe. Igice kinini cyawo noneho kinjiye mu ngabo za leta ya Kongo FARDC ku bwinshi, ariko guverinoma ntiyubahiriza amasezerano bari barumvikanyeho, harimo gufata bari abarwanyi ba CNPD nk'abasirikare ba leta bakagenerwa imyanya ikomeye mu gisirikare, kugarura impunzi z'abanyekongo ziganjemo abatutsi barimo bahungiye mu Rwanda no mu Burundi, gukemura ibibazo by'ivangura ry'amoko n'uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Mu 2012 bamwe muri aba barwanyi ba CNPD biyomoye ku butegetsi bwa Kinshasa bayobowe na Bosco Ntaganda na Sultan Makenga bashinga umutwe wa M23 Mouvement du 23 Mars, aho iri zina ryawitiriwe hagendewe ku rugendo rwabo rw'amasezerano bagiranye na leta ya Kongo ntiyubahirizwe. Iri zina ry'ingabo z'inyeshyamba riba umutwe w'itariki ya 23 kubw'ibijyanye n'amasezerano banyazwe. M23 yatangiye urugamba muri Mata mu 2012 yiyegurira Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, Ugushyingo muri uwo mwaka n'ubundi. Icyakora iyi ntambara yatumye amahanga atangira gusaba ko habaho ibiganiro hagati y'uyu mutwe na guverinoma ya RDC. Nyuma y'amezi make M23 yatsinzwe n'ingabo za leta zifatanyije n'umutwe wa FIB wa MONUSCO. Ugushyingo mu 2013 M23 yatsinzwe by'umusubirizo, abayobozi bayo bahungira mu Rwanda no muri Uganda no mu bindi bihugu. Guverinoma ya RDC yemeje ko uyu mutwe ugiye guseswa burundu, bamwe mu barwanyi bawo basubizwa mu buzima busanzwe. Nyuma y'imyaka irenga umunani yose M23 itsinzwe, mu Gushyingo mu 2021 uyu mutwe wongeye gutangiza ibitero bishya ku ngabo za leta ya Kongo FARDC. M23 yatangiye yigarura ibice by'imisozi ya Rutsuru, Bunagana, Kibumba na Tongo biganisha ku murwa mukuru wa Goma. Mu 2022 M23 yakabije ibitero yigarura ibice byinshi by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, bigera naho ifata umujyi wa Bunagana neza noneho bidashidikanywaho uri ku mupaka wa Uganda. Ibi byatumye Perezida Felix Tshisekedi ashinja u Rwanda gushyigikira M23, ariko leta y'u Rwanda ibihakana yivuye inyuma, ivuga ko ari ibibazo by'imbere muri Kongo. Na n'ubu M23 ishinjwa gufashwa n'u Rwanda kuko abarwanyi bayo benshi ari abanyekongo bavuga ikinyarwanda, ndetse bamwe bafite inkomoko mu mpunzi z'abatutsi bahunze mu 1959 n'1994. Ariko nanone kandi RDC nayo ishinjwa gukorana n'imitwe nka FDR igizwe n'abahoze ari abasirikare ba leta ya Habyarimana n'intera hamwe zahunze nyuma yo gukora jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi kasabye ko habaho ibiganiro by'amahoro hagati ya RDC na M23, ariko guverinoma ya Tshisekedi ivuga ko itaganira n'abacancuro, ahubwo isaba ko barwanwa kugeza batsinzwe. Mu 2024 M23 yatangiye guha icyizere ntakuka abari bayinyuma, itangira gukora imitwe y'intoki byeruye noneho Kivu y'Amajyaruguru, kandi ingabo za leta ya RDC zagaragaje intege nke cyane zo kuyirwanya. Imitwe nka Wazalendo, imitwe yitwaje intwaro ya RDC yatewe inkunga na leta ya Kinshasa kugira ngo irwanye M23, ariko nayo ntiyashoboye kuyihagarika kugeza ubwo Goma yafashwe, Bukavu igakurikiraho, yewe n'izindi ntara zikomeje kugerwa amajanja. Intambara ya M23 igaragaramo ibibazo bijyanye n'ubwene gihugu, uburenganzira bw'abaturage bavuga ikinyarwanda muri Kongo, ndetse n'uruhare rw'ibihugu byo mu karere.
Ibi bikaba intandaro y'ibivugwa yuko ubutegetsi bwa Kongo bushakira ibibazo aho bitari, bukegeka ibibazo byose by'iyi ntambara ku gihugu cy'u Rwanda, kugeza n'ubwo ahubwo bwagambiriye kurugabaho ibitero. Ariko nyamara ibi bikavugwa ko nanone ari bimwe mu bidindiza iyi ntambara. Ibyapa byamaganiye intambara bifitwe n'abakongomani bari mu mahanga atandukanye y'isi, yewe n'abanyekongo bari mu gihugu indani, bagaragaza ko bamagana u Rwanda n'abaruyobora kubwo kuvogera ubutaka bwabo. Nyamara nanone binyuriye mu biganiro mbwirwaruhame n'abanyamakuru ndetse na zimwe mu mbuga nkoranyambaga akoresha zirimo X, perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ntiyahwemye na gato kugaragaza ko u Rwanda nawe ubwe bwite ntaho bahuriye n'ikibazo cya Kongo, ahubwo ubutegetsi bw'iki gihugu buhora bwemeza ko M23 ari abaturage ba Kongo, ubundi bukabihakana, mbese bubivuga uko bubishatse bitewe n'uko baramutse. Ati impamvu yonyine u Rwanda rwibazwaho muri ibi, rimwe bavuga Ikinyarwanda, ariko nicyo cyakabaye icyaha gikomeye muri Kongo. Niba bavuga Ikinyarwanda byabaye impamvu yo gutotezwa kuva mu myaka irenga 20 ishize. Yongera kugira ati indi mpamvu nuko abajenosideri ba FDLR bamaze muri Kongo imyaka 30, aho umuryango mpuzamahanga wababungabunze nkana. Ntabwo nzi impamvu, niba ari impano cyangwa kubashimira ko bakoze jenoside hano, cyangwa se kubera ko barwanya u Rwanda na leta kandi bakaba babifashisha mu kurwanya u Rwanda, kurugenzura no kuruyobora uko babishaka. Perezida Paul Kagame kandi yibukije ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye zagiye mu burasirazuba bwa RDC. Ati mumbwira imwe mu mpamvu MONUSCO iri mu burasirazuba bwa RDC, nuko mu by'ukuri yagombaga gukemura iki kibazo cya FDLR. Ariko nyuma y'imyaka 30 ubajije Loni cyabaye icyo bakoze mu myaka 30 ishize, amamiliyari 40 y'amadolari bashoyemo, n'ikiye bakwerekana bagezeho, n'ugushinja gusa u Rwanda ibintu byose bibera muri Kongo. Nanone ati iyo haba hatariho u Rwanda cyangwa se tukarwimurira ahandi hantu ku isi tukarukura hano, ibyo byakemura ibibazo bya Kongo cyangwa se akarere. Abantu batakarira mu mukino wo kwegekana amakosa, bakibagirwa gukemura impamvu muzi z'ibibazo kugira ngo haboneke ibisubizo. Yongeye gutangaza kandi ko ibihugu birimo ibyakolonijwe na Afurika byaremye amatsinda y'abiyisi impuguke ziba zigamije kugaragaza uko umutekano uhagaze, nyamara iyo ziri mu karere zigahitamo guhisha ukuri zibona ku manywa y'ihangu. Nahangaha dusoreje inkomoko yihariye y'amateka y'uyu mutwe wa M23. Mwakoze kubana natwe naho butaha. Hanyuma igitekerezo cyanyu n'inyunganizi byanyu turabibutsa ko bidahejwe hano kuri BGU Space.